njalo ngabathanda abantu ufakazi wethu ngithi mina nginandaba nokulingwa nokuhlupha vele ngikujwayele lokho babengeke ebusweni mamoda manje bona bajeqeza kakhulu amehlo bese zabe imthambo lemaceleni hawu omna zokuthi ngomuntu wavela wajala phansi mina sede maqeda aphinyo bafishana walisa ngangekho la umatengwali lo nyene emyane imbizo umuntu amsikelisha lo nalo lande maqale nayo ngisho ukuthi angifoni impi kodwa lokho akusho ukuthi ngiyalisaba udlala ikunze emdaka eplestekane esinyama shokolati bayazi bonke abantu ngoba yavela ngelundi edipini kwavela wacacula imbuzo odwa noma kunjalo abaqinanga labaqhuba bebeka amabala bethi khona kanjena nje ayithembethembele nathi ezingasethi nazekele ezozala mama myanazi lutho sapho kusitana esiduna kazakalise lonke linyakaza ngithi sibelele singasabarili bakho yakusethina manje yemo wethu isiqoqoje sihlafuna ijingame esontweni phambi kwamfundisi maqede ey'buza ukuthi ngabe ngowakwabani lo mfana uye lo mfana ongena uFacebook wabhala umathalile ayithanda baqede babangisana abantu kuleyo ndawo kunamanje wasakhuluma ngayo lo ndawo ngithi nanku umlayezo engiwushiyakile ulayibhedi umfokamsizi uluphatha umanjenjenje usungura boy uLawrence uMaropi ngithi nazi into ezimnandi gijima lapho nale ngoma mlando wethu angisayiphathi-ke kaSikazi Metro FM bayajabula bonke abantu bangishaya le ngoma iJalimane lasidlala lodwa phansi emgodini antamanye ongafela khona kuseyisi isikhopho esithathe emini kwebala ngento sekesithathe usungasiphethe ukugwala yini wethu umfana ngenandaba nokuthanda nokuzondwa ngwavele shilo ukuthi ngazolazilazilumama zalamisa zwana ngikutshela ukuthi ngiwuthathaphi lo msini usethembisa kwamaphikankani lapho embuya khona nale ngoma use-Intergrace Studio kwesikasambi umfana omfishane mawuthanda mana ngunike inombolo yakhe ungakhathazeki mnganami nawe ngamthinta lana mawuthanda uthi 072 39 18180 yimi wethu umfana kachuma ngiphuma phansi kwelasenkayi ngithi ungahamba yonke indawo la uthanda khona umbuze bazokutshela ukuthi bayangazi noma ungafika konxele bazokutshela ukuthi bayangazi ufike ezitalabeni bazokutshela ukuthi bayangazi emaphasapasa khona egobaleni ungasayiphathi yasejambisa